Nermalla we kan as diala kontilian ka roina gwasame an walle ban roiche ka kuin kware ke jen election adan latke rewika so Sudan take a report mishiben mi benyo aka yekel no ka jen gwasame an walle shanka wal baro ka pay bakel ronki na dangro wi jen dangro wi de bakel bana kula roiche ka Dr. Yang Machar kana kirmi yadit ko take a report to one along to berage no kata danan ba kuin kwar ba jalat keje rola dan le roda kitin content dong ten talk atin goro de ngach men bi angai kenyam lawicha Sudan right now right corner no tiaga long ko de corder mal tuog nyok pala kor le roda manawen ana me da la kormidit ka ko men gorke ne dialawun jen mishal ke kuin kwarimo mishi kirmi yadi den tama chaben ka force election ko de jalat ko ne me force madong te tung wana kan lat ka kuin kware ki requirement ni te cha yat pin mechanical kon lat den ba gujin jin force na ya bane mananen chikir mi yadi de lat kenyam bukul ben ko de kuin kwar de yotin tama kete ga kan laslet ngamadan to ala general election jen de jalat ke jen paywaro wombe jen paywaro mo ro kid dangro jen dangro bakel de kontine jen siang adanen ba kuin kware ba jalat ke jen dung do voter registration ke netin kontin bukulo kwany atin bukwar kulo kwany kwar dan de South Sudan kulo right ke jen ronen be kan ka register kan arodi register no ke report cha nung pan ke je ka shaling badi oja madon ken ling bi ngach ci ponen kum kirmi yadi tika budget ci kan released and budget money a budget me ba national election bajalat keje nere konti la National Election Commission keje la chicken budget mo chicken announce no ya yudu shop ke $6 million $6 million chaka kamra rakir ke kuin kware ka do dana kam ke $6 million rar keje $6 million kam ga karar ko ba na ba ka ngej ka do badana deran der vote keje ki do badan der shondo der jangai keje men kulela very challenging ka jen faneme ne tin kon tin painken tin de kulo kwai ki tin de kulo ngie ki tin de kulo register la votary ano tana chicken tere which ka South Sudan rune ne dial ka refugee camp rune ne dial ka DP camp endo the dan and jidot re which kene to chicken to one alo menyo dode the South Sudan take insecurity kajen tem right konene ja kuin kwara ko da la impossible long ko take the kanlat no dundo chikir mi yadi chewewe katin kon lede chikan budget mo chikana kamra are budget kana mo chikana announce ba na ba kan ngech ka ta civika la civilo no diri shondo diri ngach ngam dere kwany ki dere kwany de no chikana mo chikana lalet la civic education o bane dial ba ka dilngech ka batin kon dong daktin kweke kane den kon ten wana motela citizen ni tindere wujin tama bikan ngaje no ngam de kan chonga ja so mishit kana me rode but chakula de wonene anyway yuchi ka barar and you to ke $6 million here dormi de celebrate kum kirmi yadi shiga barar ko jikan ga thanks even sal pikir point cha thanks ko che $6 million ya kamra abanman bi ngaje ne wa kane di ala kono te loidien ko de kuin kwarde kalat ke jang bargesa
yang Barghazal wa kane tin kone telo dian non kone dial kontin let ka jen national election mo wari den dial ka gat Barghazal te cha kwanye kir mi yadi jenen yen medan wusel pikim yadi we ka Barghazal me nanga je ko ngai jen one kontin bu chonga je kel ke je Barghazal so no mo mele road muko kon ben ko mandan de na me de je pen you know cause te to wante dong pen ka queen kwarno der succeed okay ko no ba queen kware ba jelat ka jen chang jen dang ro yiro ka pai wero ron kin dang ro jen dang ro ba kele me la jen general election dan de lat makan titi makan ga kon la let tele michal ke queen kware anga me bena big secure anga me bu bonten kontin te daor jet ke ku me spele ayu bon dialen ten ko kenen kontin tin te ke deini te kwala tagra te me kirmi yadit. And let me remind you, dear Jessiang Ajano Shakir, Janade teacher make a third day caro. Chan dang jok, Kajan Pai Bakele to container. Ba registration don't partner ba caption. Kapad registration go you to one shop $50,000. And a party go abroad register, Kia go run abroad chunga jan party no more am kelkake, go be there la president weekend was done. Biken $50,000 brand because the European can partner la party just the Wolf Party we can members nika because you to talk because $50,000 by partner by you register because you participate which you inquiry succeed a lot of no more a plan then you know plan which are like can in the jendang dok the changun tone a kir and become can pardon to tini you know teriak teten Arega mo teten general election charge bulat a tete cha dongra. Goro jena bajelat fully. Bare de ale kon te chala no wal baga de lalet. Baga de implement. Metele me chala re di na baga banjor ci kwenya me che bugwa. Kwenya me che beteka pere. Ka kwenya me mu we jak ana biso zran bulu re ko shimana na ngejena. No she bian wer korodian bagago. Tigatin ga ji ko toria tigatin kan jang. Tin kwa kir kwa demand ojina ken requirement ni kete kona cha yapin akala skelet wallo kire ko kire dwala shi manchala yamandan dwala ko de michi kan party na shi ga participate ke kuma spela yu michi Dr. Machar ya barar ya participate gwe no dong der tede der fail take a question misha te jeno angum party kel karwade ajen jal t-shirt no re t-shirt la party ke mi yadi ajen jalore wini ajen let campaign ya karwade tele party mudo dien la wika so Sudan let campaign antama angum let kirim yadi na mokeje kangeje no wichi jen karwade tino to pan ko kente kete na mengo de question medi yes ko dong der andere jeluch am let kirim yadi let campaign ke jema kir gwale ko michi queen kware che we wonyam etikan bonite tegeten chicken yadi chokom che de jek especially leda dagma chare ti jeno adwala ko michi dagma chare che barar dere joje no run michi dagma chare che ochung rode den dong china chicken de chunga je kin yadi so kuje money ko bi queen kware de bakule succeed be dil yotin kam me ngo dagma chare ngo re ti jen ka wa mu lokajen tano nene en tactic da ne cha use ke ko right in long ka gotan wan la self ke me yadi ana che dem we ka queen kware a kana netin kontlan wore kana ka displaced a kana ka juire wi ka so Sudan che dem to ko nge je no chin wore je bu kwenyaka mado je bu mto he knows so ko kuje mo ko nge je no chin wore je bu kwenyaka belel che system mo che design ano kan wore ti te ka greater penalty te ga jongle tin ka joyke ka we ne ko refugee camp Tandi na kawe ka IDP camp la internal displaced person ka we ka camp gwa dan singen tan chala IDP a POC kan gwa the talk kan gwa the content written nwere wanti ka refugee camp jang to wan bo ka refugee camp jang nan kone cha jo kor ti chikana affect nin nwere Carodian take impact mebe ka jen kir malada ko kir chi diere jen ka jang ken Carodian diere jen karwade ano do bedende survive ko jemo ko bo komme beje so che chu calculate wona na yang Barghazal man kan so chen chane dialti chaga jo so these people will vote for him
so ko kuje money chikir che design no no jen menen yana te right now let a campaign ka let je ka dorin content nge jeno e chunga jaket tele gwamde yana menen bikir mi yadit ba wetin ay nyodan ma dio je kenin tele ram chi we kan nasser te ram chi we ka kobo you know a be campaign ba jo latten kodi nasser red line kaje akobo bo red line kaje me dan jikan de on ke wule shal kame Dr. Guy Cook batenyan right now ko chaluk goten kontin chika wetin chin chika ne ken jakten no again apanal part of apanal lamai wood ke lungushuk dia ja sha Ezekiel lol gat ko tianen Ezekiel lol lerne campaign a campaign wudo mishala me kir mi yadi korun be yoten atel partin kokien anyok kir gor jena bene di al nuwer special nuwer baka dak chikan ga tung dak tot ne antama chikan ga dak tot kan nuwer ko gor kan ochin nuwer ka ren burol ka kelrun ade kir dare jian jenta lat ke kir mi yadi ken jikware jenta mo yor yoto ngwan ko ne tung ngwan ko ko ke yo ko ba goreje ba ne tung ngwan sia kal ko de no kir jette ka runi shop ko jandang rore kwara tele men an ke tin kona lede engu mugwa ka je long modera continue kaje abala kwar kaje ron kin dangro jandang ro di baro wembe miche succeed la to national election me engu mi gwiji mi bekira olat gertin kondi jalana won ko ti jalat joy ke longa kira anagna 2013 January na 2016 jana chagana kena dialti na ka kodi na ka ko che gorno ba dakma char ba je ledi ba je kwan so riu nan tungwan no ga ken ke dagma char chana ne ka kwida men yam kon calculate no ngum chalar dakma char koran shi binye lora ba che ngu chalaro wala lu yeno ring ma chalara je no baro de chu ka ba national election ba je la me da na kana ke 2013 ring ma char je la ro die la ku inquire balat ke 2015 ko kir mi hadi te ke nyin corruption ka ti chalat ki nyin shura te yar ke kwa wi ke do mi shajan and that time ke liu ko kir gwe no mu wa ku inquire wa mala de tia ka pa bin wi ko am pa independent pa je ko independent je ke 2011 so after 4 years they ku inquire they should not so no more a gwe je a condition and care so the only option man ante je ba kurbe le be to akan ku inquire kan to that was the tactic man yoske dictator yan dan la lede mi anga je no ci ku inquire ke tek ba nge den ba kurbe to den cina bele focus ko ba ku inquire ba je la bu focus na ko situation me ba je kam de ke ba je kap chungde jen ta dan lat kena so mi jira mi mo metiken it you calculate that you analyze it then bi go je no angum let kir mi yadi de nyu den yela to no en ku inquire na me mugwa ke ne kon la junubin no kir che jan dan lude kir ajana ta wi kwam walte development mi be so kir does not have any ideas he does not produce an idea la large tele charm ko produce ke tele charm kamara jana cha kula ro ne wa people with ideas ke people need in content ke charte go ten na nang niam wa power in kwiya baneden content tel charing kel wa power in dide jana ne mo ka kel mi yadi an chala de George bane alul gat ko enu ne ran be self ke mi yadi baje den pal ke baje liap mu gor jeno bi succeed kodi self ke mi yadi tel idea ne te take he pay you to do something la chere ke ne ti commercial ke cartel ke ne ko la drug dealer la kan ti jela kan ka ko bi ku sa ba nyen ta dan take ko be mo ke yo wala ne me mi je kana kan la den be mo ke rek be ji yen jen ne me right now la yi ki juba ke ne de shop ko di cha ku le di teno ke ne de shop ke di cha ku le yeno ne ke ku ko la jamu je la den shi bo la let ke lo de so kir shi ro je na mo shi me be ka ko ro je dan take je ko ru mi mo ruji tela apology tela me la ra ko de na ni amde nothing ti di al kwa focus ko ring ma chara me je en ran ring ma chara is a ticket right now can it con la politician me can ring ma chara can it con la jor chi position chi je she survived all those things de na ku lo ni amde maybe ran be con could decide be la jor ba ku lo mo position what does that make you what if that person je nyo you are nyo
ko rami mo mu ko ji jak na ngajere ko gone ji kayo ko bi let ka bukolat we mean that boru ndara ndara no ko bo de jo mo kariet so na moni che jien karu jadande na ruike je so kir jala ram mo che kenetin konti la ti jela kan kalat ba jo mo kayo ba ran jo wona ngak ki wele na me all those things wa chicken away la ngwange bir diala to bi ba ga taira be do no gwadu jin karwadu so kujemo kir men le daga ku campaign ka yen ku le campaign karwadu mo wal che kuma spilayo che jamo kenini jandang diok mo kan chi karo di register and then bukuma spilayo na bayu block ka what do you think mu wet work we yenedi so bu korbe deten ka koro mo be betelo so na mekel amu kon ben ka doctor yang machar dag machar cha ti gwan ten wan ka ta dana dong de queen kwari lakije yela do nene jene queen kwari man yam ewe out ka generation me ko mi cha queen kwari cha lat leba ka duopolo la da no duo ba lepkije yo rama bibeno ka kore la kwar chude shebula bombe ngaje no ka de cha lar nial akon and then ba chu pass ba kamke lo gorje so dande la democratic country so ko kuje moni ring ma cha chela joje no ne queen kware away out canadian o benedial ba ka par brana ngaje no run mi cha kware je ba le no woch chen be dar ke kwar ke chen be la greedy no na jem ne yan tam thana tete e chen je reform ne me reform cha kula no e kir so mi ring ma cha chela no queen kwar la ke je belo so the only thing that let kir mi yadi de gorje no ba belure kwara ate ka kwar ka je ga longo mon ramlure kwara la beje longo weje mo ko me win mitel mal chim la chwa je ga den la ja ka ko bom ba kon bayu kan ka bom na buj ba weje no ka right now to kon ke transitional government man dan kuna la wike je kimen bona me chala let ke 2018 no na ko guide after me cha election cha jala den ba e kapchong benedi al bichu no kwaren jidire cha kwan ka bish kana vice president de ko right now ngai kon no te kon ke 4 or 5 vice president titre wi ka South Sudan mo bonne iti ko kien ba wi mondien go je no bechelong let kill mi yadi de medan ko don da la option ke je ka lok de ko chi da ma char cho kom che de no so cha na ku ka na me ring ma chara mu nok ne dia nok je nu no ka je jang no ka je ji ko tere ne de kon lok kenetin kon tin bi jeno bi ring ma char ba kom be kan lok no de development de jeno ne di ti o haken tanin ken ka gwar tele ka idea sirmen changa ni won na cha la de ne tin wala long scholar no ne de kon ke cher go de na nang niam cha ka no la akan la luko mo society ajene ni mentor right now ching wan ken look kire no de ring ma cha da ro de chung ko di ngeje gwano ring ma cha no ka je ne dia so mo ring ma cha ro de chung chikire che bo we won yam no ka kire go je no ba dong re kwar ki bi lure kwar chere men tum sebeni so ne me le ro de da ka ma cha en lu ko je men tama ano me kana kon bara ran ko in kwar mlat kon me che bo we won yam a chang ba yo tin bo but the great one long to buro de la of course kire is intended to carry on with the election chere men ai kon but chabu work out ko gwadan because to dial chaka gwi chaka observe ne tin wan yenen international community should can no kira no go ring machara beral biya nyur biya election biya la dagwa ko election na cha guarantee long she must and no ngaga ba part 100% but kira che gwinje no jen bedil fail by any mean jen ta dam teten but kana me 50-50 okay me cha succeed and kira cha part cha chwajen ba chur lo ywe kwa mishiring machar che we ni che kom che jik biring machar ba chwa kwar kamera la den mishit kenya ndeng yo che kware jik bo ko bu rin chung ba chwa kwar bone abdal bagi waniga jen tabande nga era mi kwar jik ba we ni amno na but chikere de ko le guje no ne dia la ko ken sigaro de chung especially o chaling bone te timi ate lol gat ko ta ju no jin guje no bro chung al ke presidency jalara de ko chung de ka kware chung rode why so ram television ketel ideas ko da so dare rwaj ma psycho fanaje tele we mu we ke mi der won yam ke je kan gwi je no ram mo che tin ke very long time ketel change manan ke ana rwaje country shit ke mi
chit karami mommy a drug dealer mala jonga go lena na me why when you did like that we take resources take a gold take mineral ideal ka changa je ka chang churo do so right now en queen kwarne me chire me shalinga $6 million ni ko ne cha European a kir ke government there e ba na ba civic education ba je nge ma je no ti diale chicken bi succeed bone chang cha ko lat ko te insecurity terror me kareng ma char kana ko lun tel mishal ke mal by the way palo che kirem right now chen wari ko korodian le nen ka jong le ka panal all this thing kunyi ni wari ta mechela la jang ke de ni ken mi yadi but che bu work out so me je tam che ben bianen be be long so na me de la mandan la riya ku inquiry cha schedule ka jen December 22 2026 kane de wala ken wo che bu wo gwadde duno ne kon shunga kirm yadi de ken be wo gwadde ka dob dan wi keneja ban man yam karo pijis dial ngwan kelong yang tin wariatin to goro de ka vote be kula vote di gwam matin security teten kuin kwar baje la de tel mishal ki unified force a combination of many parties forces SPLIO SSPDF ne dial ko ken bon dial ba ko mat ba ko integrated international army ken ti ken ne kono bu so dan be ken ko lo wi mitaram chi de kai nial den ba ka ba jogono na me akwe ni jin karam dan no tera me captain nga bar kire jeni she gorno mo ma bo ni am kene de ti ko la dongrarti te de integrate aken bu ko to go ne right now ko ba ngaje no kire te ke neke teacher ya le ka already of course kire nga the ne de ni UPDF la Uganda People Defense Force chengen de ni SSPDF a very far along chega nga dore jen ne yan tam even pay can kum Uganda ke $200 per day while don't pay can the SSPDF ke $10 ni $10 one kelong ke pai jen ne shush ke kan ne konti la de ni SSPDF chen de kulare de ni SPLIO they have nothing a bomb lo ani jen ko de so Sudan dera ko chune de ti la de ni SSPDF to kwale la nango kora lora bang te ke ne ti lok to kan itepen ke pen ga kir ko ba wenyam kula la runi shop ke dite kwar mo ke tele meka we trust ni de ni Uganda karodian asona me agenda na gore de nyaa kel election without Dr. Machar it will not happen